East Toha. Mukata, Pris, Mukata, if man on your blow, you with your porter, I would not tap you in your porter. I will move for that after money in Kakabubu, you cannot blow. Okay. Ta nane ke elebe mikatanya do tanya mokpo joma mapa rodua okodaria na mielu ya na nyamako duplola ko rodwovi na dumavi o mo la rodwo ma odo ta lebe mikatanya li lesusuba rodwo manatia awodo ademi ontomi ajila dukoma anaba mi afa ganya ha ojina arepoto araba mi afa ndodo chu yavuoda ma nyanu dudu ble lao mi ado ni ke mi ate ola fi araba mawira Ghana leke gbeje mi afa nyigba mi sia mi na dara fi are ko enyega anyigba de siare na ko Sahel Arab duoma over nyigba o manyo ako mo fi formula mi dudu ma ba miawo mawira mi ba eto ha echi ha le mi agbo eto na chija eto ro arokumi evu ne ada chafuma echi akata na jo chafuma nye o zamra do ya la ba mia za mi zamra ro ma o mi eyata elegbogbo na todola kata ple soge yo kata do de kemelo si hado kla me yo go ha le dowom de amesema na kodo kwefo de miape duklola ye fe vision agbede de fenya ekemi akọ ado enuka 24-hour economy amesema na kpo gome mema bia be customer do la si o dara yin ne ble ha o pele agbele o pele toko overplanelo leke mi ejira ne how do you sell your product so customer la shishi o le mi ashi eke ovana overplanning leke o pe nya be mi la gle de la fama nya we va di o lo alo leke amaro nya we va ji o maro ha amare gle na mare ha gle na mare abale mi bobrodu mfia ba gle de no na amara ha gbe na mara maru omi vagio ya bleaching mu anobu oni ya mi no afiema so 10 o'clock ini no ngavu kaka mu kada labo ojine fresh ta emi ngani na mata ovana mi no na zaji hu ngene vona Five year be already market ade lemiasi when buy anya le ready ko ade come for it early o mo pongwa ha wow ojim kra o mo pong ta fi na mi dagle ko mi atanpo plela ojim bo no jere kra won na mare ever fle mu le gbo kra ma nyaw yo polo no via viebo enu asubo ihe na va ne o me na o ko ife number na wa to ajere o ga play aba avofomba abakhosiale eshi I see ta asiali ta msemeni dagle eplela oli like me determine price like mi wo penyabo madre na 2 cities low 3 cities or something nu de kala fura na ni ha nyama na biafia price ever jojo nko asimanyo nu we determine anami ta ema we bo ngaro mo ga ba kpona ga kura wu miao ya miao de o mo so be mia na mienya be miegbo blame mu dragbe lo fufu dragbe a o magede asio me awaye abia bli lo nka de kata se anyaleke afimia va o miato alo mi biana vo no va bia la sima amama lo nka drama ya ama never feel like the Togbo street directo flicho mare ikeva flila agble togbo eto mare si ma fi va ire ya gbo tanu va bie tala mama gbo mate ajire na namo na plepore mama le amare bli mo ene va bie be bli ama na la na ni over ka 5 cd bi o ma ton na o mate ajire na la be ha amare va flila gbo ye va jire na iha ta iha ga de toreji ta fi eva ro ya gbo eyiji asia yiji ta matun ava garo male ebli mi jirava ya enya ogbona na mi obu ta do nya obe ablajodo adibahado ta efiaba mayo ebli mama o marova ablajo mam ta asia magale
naga no ba ale wala bo no Okay. ta hoye yo flamenya yi Okay. hoye yo flamenya yi ta nkaka ve avayi ya oflo omo wiefe Okay. city omo Okay. omo wiefe for 10 city Okay. no ju o ve gajire omo adan 10 cities no bele agbo no ba fujo transport omo you ameyo va plena no to miasi lagla o ti kra o ka va drana lasmi o ka pona ga u nyamo yo agla kra wa ta nenye be aglede na sugbo anegede wa tan dagla enu wa bo asi o hana va down mesiba na didi akpoto menye nene a ta fifia bi nto mi dodo won be never do fiara ni nto nya ko echo aglaji akoyira si ami okay ta fele ba fu na no si o afi na tia wo ha ma ha okay tanuka how me expecting cho didudu ya si fifia be wa wona mi hemia no comfortable adagbele subo jidudu ha elebe ekpobe cha nkruma wo ni are ofle na nududu a okay wa jidudu aba fle nududu a le mi asi lagbeji akova that warehouse akova jira later adamiaji okay nto cho middleman onye nu ama tomato bana fle na nu okay na government ha wododo anu do come dodo mo ya fu da ihe adamiaji okay ba ni kata mi te dagbo sugbo a na fa nududu kra ga no ya fu da yi anabani agakpo guy ya fu da pe guy ke anami apa guy authentic mama the 103.1 okay no fit to lao akpena mi be mi le toaji le top radio 103.1 fm because sem ga ade minute bla and voici que yele no met for alomile no for ple afeto Gabriel tosu amekenya gledela ilaglede agbeligle atotogle pakle ebligle pakle enla bubu fe dede yo le wom ke egba mi be wava anami anya enukawo le be mi asro ne amade le didimbe ya ha ya daglede aleke wa we eganene wa ko jegome leto yo kata leke na atros la gble ba gble na nyo nukwa na nyo top radio ba kore be na tun watan wa po everyday eya un timi le nufu pele apeto tosu Gabriel elabe enye experience person le aglede de nyayo me elejipo dynamic tambe mi katam ya jepagba dagle nene le do ade wolo me le do ade ke wolo ene le do ti lo me le do ti wa be dagle la ba glede da be video gede le me adire apoga afe winto ha ple wo fumeto wa edomaka wumio elabe 24 hour nyano enukpo anodudu eyama ye duklo la ye ha be ye call 24 hour economy cover efia be ezongo mabia amenene employ alo la su mi ko lagle ne hai ole dona lagle ji yale ke mi ko le fehe na alo le ke mi lewo ama maton okay ye no mi asi okay afi amabubu holi o va wana dona mi ko jona amole mi asi aba ama ma dan na ke daru ma maru va no okay chuni ogeni alagbon agbegbo okay le mi atoto doga ya mi ti khona ma o mene alo ma den o va dinami alaba khakhla me odua ife ga o khona ro khonire ekanu ro khonire khakhla ma rakabia pasi okay nchi woniro ka ke le o ka ama toma amavejo okay poto amerikafia kami ga mabubuji nya ga daro tepe ta fifia he na nyebe duklola pe nya 24 hour economy le na ba ajegome ko jegoma nya ta hwa me oza me pleto pete ha nya no dowo nya ta hwa me oza ba maglo no ba na mi eblianga ma azama mi wana do eblianga ko blichimu ko azama mi wana ya light la fumawa kadima livo mizana touchlight touch kokpone ko woni oh okay mizana touch look at the letiti be duklola ile nko se fifia lo Ministry of Agri ke ile nko se fifia wa wona majibe top radio ba kore de mo nyam vavia na mi okay valia ha machine so nya vavia le mo okay le mo fe valia ha ko SHS
to free SHS ya ofa no du nyawo ha na anyu a wo flamola agbleto gbo direct district re share na supply adacho wa yasimanyo nu gbo ave flamu du wala gbo e ka akosi la fima e ka no free mi agbledala o si ya yo assign agbledala bo district ya nyama yo agbele alo eblia nyawo ya supply ebli na school ya alo ni ya adamiaji ada government ahaji ada school onji okay ta wo fe ba bianye na Ministry of Agric na ole mi akosenye be wa make sure be dodo yo be you according to me ana agbled the machine so tractor collector yo no yo kata hia na agbled the kwa na this year me na negblela nanama this year na no si be you waton ayifumako akpo enuma o aho na wa ododo dem be nenye be gamela si ogo han wa ne ye wa nglon collector din na zenfu a ne no awa ekema wa dega now aba hefe me sigba edibe wa adomo de agbede pepe mo nanyo be nuku no chia ebuata valon wa me sigba ne kaleba bia ha be free HSS ya be free nududuo na de view le square wa academy agbede de lawo afa pleno o le mi agbo akoyi na square supply okay nya no no supply na ha ada duko ji ademi agbedaloji agada government. I think it's a good call. I'm you they are very very good, especially free SSSV open dudua anyo nenye be ewo ofe farm nko kanekona farm alo me nanko ya ambule nko na mko aketa fama ambule nyagbela mko ambule farmer na o dejesi be miao agble iwa home maize alo nuka ebilecho miagbo a eni mi wododo dan every 3 months lo every whatever eni ko mi ko edoda azusu majimo la ko every month ko every 3 months o mi no supply ko o ko mi apega na mi e ma do nsemi ha yesia ya mi no wo I think it's a good call. It's not bad at all. And you have me that see the call majela be ema district this year there school ta school ma ofeti emia o maka no asemeyi enu ano enu ya o maka no export ha every time kwa opedo da si farm ma opedo da si nyebe me supply to this chain and from here ko obako ina school view pleto yo ko nusan le dodonu edo ha ma o de view ameyo le beans ayi fa yo ha botole na doji na makra na blue on la ST school o chono ba we ya supply district ma pa nududu a e na nya matia wo bleed na the view de ko review adu ayi hala ba adu ta na ba wo ha aja ba ba yakoyi perenchi yakoyi perenchi ojugbo no be ba yakoyi perenchi akona na perenchi ta adami ajiba nyawo no ba matia no bleed the supply review matia no amo alo akplere redu ta agajagba bi awo nukubu buaro ha ikena district and supply na school la ke damama. Okay, I think the Ministry of Food and Agriculture, if they are listening to Authentic Mama, is a good idea. Mechanism it to be one of the policies. One so sum anono tame bum chombe iwawo. So it's a good call. Me supporti. Me akboleke waida. Nema va ko nyano view kon levava minister so levava ko yonto ha wa no me economic kwa me ase, but I know be it is one of their major programs. Ghana reset. Now, Vitodolao, Niagina Yom Le 03. Let me just take some few calls. Neba Biadoli, Nietibe you are Bia 4, Alomia Cockpedon Pleto, Kwami Yokabakaba 0303944864 0303944864. Allo 020 Allo 020-376-9562 020 Meyo name ya demia so maybe you be a babia la siwa allo e can be a cockpeden. Okay. I'm a gbanto le kaji. Is it on? Apemeto. Efonya ways of Look at what I could say. Yeah, apemeto lo mi e kokpe now.
F nko okla fine yo che. Dr. Emmanuel. Emmanuel. Yo cho. Emmanuel Davoji Bamini. Efo aha. Lele ko fika. Mo ko mo la launch nimo. Ape yi tina afo banini. Oh, ya photo opo ni nto. Le abale gbele. Ye fofo ye goma. Agbe demo le ko pere obodo mu. Togbe ye le goma. Won le ma. Any school demo. Any kamo opo na ni ire in Sawam. Ave dagbe wu. Kone school gamo bodo opo na ni actual government. Any la monem. Akage fifia anigba afonage. Tadebe Abamabia, ya photo wa fnabani. Kema mare anigba jinula. Aro akara maramu anigba roreke na yo. Le ko mala odeya amala gere mala. As ni mo pe anigba ya ma ke dore ko go. Akpe amo kade. Akpe le number. Medeko yo megbe akpe wo na nkpokule ne neva moji la ba mo so le moji we so apometo nkopla fine no pochoe Anko le Moses kutoka de Yansha de Yansha gro labade ye letoji ya labade letoji yo me da kwere me for ba adoni wa lomta agbema we got the food ene ti anogbo kaka kwa jemba de view la machine agbe da baleka na glemba agbe da abala ba punishment na ba punishment you na yi mako getia magayi na faga na gena gla ka chi maja kula awo ko bani magate gena glo da majiwa mauna do se susumo kovia mauna do se mountain na fuma yi na fuma toto ko wala fuma sai agari mu tuna fuma na mu ro ma la mu ri kami wanje ko gal bia bob lago. Okay, ta enyo be mi adagbele mensigba akpe. Akpe kedeko. Mi ayi ti emegbe. Hello, apemeto. Hello, we son couple afine yo chwe. Hello. Mele kuku koke mecho gbonye. Apemeto. Webo. We son couple afine yo chwe. Mara yanke la paz. You know. Wewe na vibeta. Ijina mi letoji. Yo madakuku nyaya na ofa brebe na wafe enile agege laosi na wako otu chukwa wa agbe yo bia enyo pepepe kaka problem na lenye be tukwa gama no so na wa director no ya si me no mo bobe plewa example maybe 1,000 ya sa wani magazi wa mokada ya ko 300 zeno kayo to chukwa gaba ko 1,000 ega ho wani asma na wo do fukpe wo mata gakpa ba so na o ba bedo agu okay we be to fi ko bo ma fi hin akoko yo akpe yo amede ha pe sima hello apemeto lemona vie hello okay kokem yomle 0303944864 hello efonye Geoffrey we son kok African ele no po chefien ya agba malaibetan agba malaibetan to fonye de a merci ama fonye merci ama la ye letoji okay moda pena fonye aro no binya oba to ntuma odare to hanya agianye la taro ya manya la tia na bia odare ta ani abuana ti hoga shiu ta enu ba o agbede dowon abena mo fe gba ma na dem lo mo no nya ni gba ma nya ko na no se mi ta no pucha botani na ro yin na ma ameyo nya meyo tem hanya awina na ma na foto gbe ni to na wa fo mo na to be
Yàtọ̀ àpọ̀fẹ̀sí adótájú lọ bí àwọn ènìyàn máa nà ọ̀bẹ ní Okay, Akpe. Okay. Hello, Afemeto. Hello. Melekule Mona Radio, Bobo Radio, Alona Jola Fuma. Unko plafine yoche. Melekule Mkwenya Kafe, Nina. Okay, Niele told Sister Cafe. Melekule no brother no agbledele jo kire. Cafe fertilizer mo yo. E ti kromele jaja. I know the problem is that tomatoes may be. I don't have more tomatoes there. I can't my belly. I mean, over 4. Can you know what is the problem? It's only one I need it. Okay. Eyata ole gbogbo be fifia duklola be ye committed ye cover akopede aglede laube ameseme fe aglede de anyota ni akpole kenu ayida Okay, Akpe. Hello, Afemeto. Hello. Okay, Kokemsia. I am le 0303944864. Allo 02003769562. 0203769562. Hello, Afemeto. Mamuta me for. Leko yo Aswa Kalabule mi le toji Davi. Okay. Hello, Afemeto. Nko plafine le yoche evening. Yomcho Ashama Tareka. Okay, efo nko de. Daniel. Okay. Kamye toji. Yo, Maraku Apoto Nyakumbulo. Aleta Foba Kakanda Kama Popom, Tamami de Suku, La Roquea. Anibano Suku, si, Zanto, Suku Viote den Agble, Osa Faisina, Ebli, Agbeli, Proto, Kavifia Mabia Berry, Anibama de Ogalifipia, Omatana, Suku Vionwa Dagbla, Omote de Jawa, Wana, Ahole Brown. Wakperonki wakpondubule ma de suku bioji oha ala bana makwana numa uwana into okpona bli agbali makani enu de pia bana jaja mayaku yo mi adon akpe enye to ha medon kujibe mi wone. Hello, Afemeto. Okay, nye to ha medon kujibe me no secondary school mi wone agbele no miasi mi dan agble obe school farm ye mi ko feed na school mi ko ponanu ye ne de viade wo Mr. Alo wo vo dada alona da emi oka egbe na ole farmer ayaba fo nu le farmer be abe punishment ene. Hello, Afemeto. Hello, Afemeto. Okay, hello. Okay. I am le 03039444 mahwame eton mamle pekoso koma wu akpaya no mayi wana buboji 0303944864 allo 02037695662 02037695662 02037695662
9562 or 0303-944-864. 3 or 4 last callers on this segment. I won't know. I'm okay. My course so go over the step. Hello. Hello. Where's our metal? Adenta Sakura bebe to me letoji. Okay. Bonye akpe. Hello, apemeto. Hello. Okay, sorry, okay. Eya magblo mikatami le menogbo be nyatepe those days miape no school da secondary school sigbomye we. Hello, apemeto. Hello. Nko klafine yo chefo. Mereku manufumu so Mr. Dave. Mr. Ben, you let OG. My Dakona Afoni Agwedela. None of finance will accept this farmer. You can make a lot not the Funam when time of that. I got to less than some. And that deal and complaining that accept this farmer, you know. Let that buy share of Brazil. Never for the Ghanaian so. The second one, not the other government at the blender. They give a machine planning to call. No, actual mechanization and transport. A pre-person and give the outra. The government clear as 19 years. Never mind the tractor. The machine house. Actually, window. When you talk. Many major economies in that time, taxes, the mechanization and transport, Mechito, Sogakopper, Ketaprachi, Chimbiri, I got one of those. Okay. Over Blame Mahama Pa. Okay. Many of the man, this out operators to Mazam. I have a tractor smooth the Borasha assembly menu. Operators who never so far. Okay. Akpe. Wa mrefu wole se akpe de osusuta. Yo no vito do la nyimaka hokos adeke le segment ya ogandre minute woton ta mede kuku mayi jipla na da mi awonu efo winter is a course open college open nuchocho ame itoke vivinam konye school leko globe school feeding. Ebe school feeding na nemiebe wa vano flele mi agbo ano ebe khana far mo khana mamlo ko ga huholi ko ga ba khu tano mi jram na mi fanyiga mi aba doku guga aha leke ne kpocho nkwede khamo blo nyatape kakaba akpobo ha o gbo amya over no mo from lo gbo manya government alifenelo o gbo directo middleman o kanya mo yo nyonu asichala o da ba plan la o gbo okay ta ati job ito jojo na na ma globe fifia makajo chan yo ojo nyape duplola ya fifia be his resetting Ghana egbugbo le Ghana gbugbo dodo eta ameyo ogbo kokode do ma mu gba make anyebe when adupenya yo ya tanemye po selection of the minister nominations o akpobe ela meyo aton ankore ameyo awonu tepe yo tiamole ya tajidepo na no du come vi osibe eno atro vie alo no chamo no kanenye be no fletrata because egamele mi ato mi po economy ko metan gbo trata plan fami so be tegbo le Ghana fifie be mi ko mi je dowo aple o na assembly o ye wa come me papa odo dadenu ekiwa no account wo anonu documentation so wo pepepe anonu ngodi beno kwena wo ne ba we cover ofe gaya ne 200 so 300 alo so 100 echo alo ne dong bebe 1 month cover alo ye wo leklele ta enu bo totrogbe o meka gbonono gbe cha abaleke minister so wo bro tepere kako ao ta nenye be
wafle no akona district de sia de be afisi afike ne le aton district de sia de na aton farmer de sia de alogble de la de sia de aton access enuma wa ademiaji da ejimi ka de le miapo bubu nye be amede be cha de view le school secondary school view agble no secondary school de sia de si ye o da o fimi o pona no dodo chona apesoso wa jidudu alo afike wa kacho vana fifia meka lesigbo alo han nekwe sigbo natafe agric school so po ole obo yo agric omlo kake emie no majima mayi agric school aro e ka ma nyoba ma yonko mayi agric school aro ba mi amajina mare ke wu school nu tetie jima na ava practical do ava mi agbo padbla na o do primi anyi ba no shi ganga ka emkura kakura mala omedede agbe kara anyi gba yo voto nko no kwa mi afa university so ka o agric wom kwa agbe de pa nusro kaka omele practical de ka wom aba teacher o le ene ya amaga la school anwa do na ba nyatafa ihe agbe ba nma nya kuhe na yo aba na teacher over a mo lo mo yo ifido yo agbe mo ala ba the university a agbe mo perangu dala makobi awele tan over na yo bo na yira agbe ma omo loloma yimu da anya kuke na teacher ha da anyoba government ana obodo that school share ka agric wo ma alaba gble na apart from agric school so kapa all the secondary school must have a land for farming those days we all did the same thing enyin to me omiape nu ya miwo me the peki secondary school me have anyigba me da na bligle ka be nu yo kata owone ye na ma de wo na da o punish na van waka agble now na anglo ha emi vovokle to hali apart from that me bu be punishment konye me menya be enu ma obe ba anglo train you all na another aspect of your life allo nyanyame anya be no vinya na ka chopela pa ma ado o gade le fa apagodolo afia o baraka ka ko chechi agbo de vi onlo ofu okoyi efu kata ela bo menya bede o nya ba nuku o ba gbe onlo tomatoes plataji o kata fungbe o ba yo mo nya o ba gbe o no ba o atadie ma tomatoes ye ma ala ba o mo nyi ka ka ga ma mi no school ma ba le na gbe na ko ma jeje school po primary school so agbo no mi kata o garden so vivi o mi to koda un ti na ko nuku a enya ba nu ya nuku enya ba ya egbe aka David Garama gagné vos toto la tomate si pla ni egbomo kanu du garden kanu wo po okay ta enya kana ko wonu enu mi to me bia be nu kana bia choji dudu sibe wa wona mi egblado fifia todolao soheo pele ameyo kafra e mo podo reke go han le wo ha do pla ameyo le do wo ha leke na don se o be wa dagle pede nse madono a America ha bia bele ke ya wo fi akpo yin gba ha nya fi amala mabe ekwapi me mala ekwapi no futa o wana te pa ba pipa weni okay pipa weni na to pokrum atia to nsa ma ya atia to ebri ha yi anyi gba le fi mo amo dadam madu le dejiri akanya tonya remade ta ne hayi de ma hayi ta no do to afimaji o okpo anyigba kake roko jiji akpa roko jiji kake a na onto na nyale kama yi aba no na fumaji nkeke ton keke na afi gagbona ma yi na aba no nyi la ba marebe ye daglepo absentee farmer eba ma de ye jiu na ba ye nyife ta nyama nya absentee na mo ma ba no na nyi keke na nkeke ton aton afi gagbona we ton e kono de to me ke kwesisu de nko elebe na nya be na wododo de to nyama da na sile no nchi hanu bo na jire alo no dodo pla no flalao we to wona no mo kata takpede ko etodola kata agbledede nye nu kanao ta miya agbledede enyu anya exercise ha la mosan egba gasia gama ano strong ano nsa no nchi ela benene fonu a ofeji gbofete va evu ka me azonle zona la gblemanu ko makura ha karo mo no nto na kpo nu ko okura ha kpo ma wo fa nature kwenu wona eji ajo ta agbledede akọ pie ko anyu
Okay, let's everybody come on board. Nani katamia we 24-hour economy starting from the Greek sector. The youth, I may you Brian looking for job, looking for whatever, or even if you are working, Mr. Tosu Gabriel, a farmer, experienced farmer, you can be working as office worker and also add farming to it, and you even make it more than Amei Abubran Anododi, Alo make Abubrabe ele doreka kuwo, fifia ebe omeka wo doreka. And farming is not punishment. Farming is not for those who are illiterate or whatever. Yeah. It's for everybody. And John Dramani Mahama, 24-hour economy, a Greek sector is one of the most important aspects of the 24-hour economy. Resetting Ghana, Operation Feed Yourself. Authentic Mama, I'm going to farming and my poultry. I have land in hometown. Oh ha, the fake necho Jagbagba na nyigba viade le miasi for me pleto hele kwa Jagbagba na inavaje na de gome nemikatami wekwa nududu abo. Inflation will come down and it is the betterment for all of us as Ghanaian. Akpenami, I'm ending this segment. Claire Afeto Dan Gabriel Tosu Adogbe na no to de cave Adeoyele Toji apemada son. Authentic Mama, the 103.1 FM. Enyonam Fosti Agbalavoy le Novigan Christian Amenya Blamabubu Fonyama Tokata Madogbano. Okay. Afeto Emmanuel Gameli Ebele Toji. Dogbene. Yo, Fonya Gameli Madogbano. Afeto nye. Okay. Akpe ta efo Gameli efo da Gabriel Tosu be Dogbena Egbefe Donao Eweva Onyo Kakaka. Okay. Now Vito Lavava, I'll bring it a time to 19 minutes past 7 o'clock. This is Authentic Mama live on top 103.1 FM. Dunenyo Bobobo plenya jojo na open kosamnele. Nyefo nukule Afeto Gabriel Tosu experienced farmer. Eye le mia katanyo be mia ha mi gedeme ne nududu nabo gahana no miasi amereke makakpefo eya miwo. So nyewu segment ya no madakoko Mr. Ehayada Ehaya enye zigeto Israel nanevi mawe tagbo eya mekology. Then matiti kra ni we jole kosa mefeta kaka newspaper headline segment avana me pedeko efi mabado phone in segment mana mon popo eye na to gbene winto won lo to la peklegbe eye mahle messages so kata hava na me ke ma to gbena mana na nye be miele live le Authentic Mama fan page on Facebook miele live share follow and then I share links oh miele live le Top FM online on YouTube. Top FM online on YouTube. Akpena me be me less subscribing to Top FM online. Subscribe there. Follow us. Miafe video so la fuma. Nyele live Top Media Group. Top Media le Facebook. Top Radio 103.1 FM on TikTok. Nyele live le Siana YouTube page in North America. Nyano Viokata le fuma o le miankosem. Miedog benami. Siana Facebook page, Siana YouTube page, all in North America. We are clear and live also there. I may obey Authentic Mama watching you live from Medina. I wish to request a song to my family, loved ones. Oh, okay. As Frank Nkutia. Then Apeto Azuma Hope Ebe Hi Martin Mokos Ebe. How do you get local and international market for produce like ginger, cassava, pepper, and onion? Okay, eleba biabe leke iwakpo ameyo aflenuya I export so you questions so the minister over expert over they will come and answer those questions for you. But talk when you benene we are this year I feel there will be market available for all those people. You'll be your factory, view the district, so play region, so then you where the factory so they'll come for it, or you send it to that factory, they pay you, then they will export it for you. Watching you live from Afienya, Rose Baka. Thank you so much, Sister Rose Baka. Azuma Hope Elemoji, Blebuba Okata, Akpenami, Ameyo Kata Lemoji, Lemiakom le Authentic Mama fan page aji Akpenami. Nya iji mi se hayada Israel na nevi ma weta be
Agbemeye, 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 agbemeye. Nagbemenya tu ape anya. Mele dinyela pete 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 kwa l'agbeme. Beke meku miga hanu o. Nyawe semlo, nyawe sem kaka 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 kaka. Kuna magi agbeme wo kwele.
Hello, no fit to la mana na nyebega at 3 minutes bla voici que it is time for newspaper headline segment. Anyway, jole Ghana to come a pet takaka ye medima canal pedeko nyebe the first thing neke joa nyebe abaleke miato mi nyabe some chaos then no parliament unchova year ke speaker of parliament ewo ena ban 4 MPs ado kakea later nchomi kasebe eyimo throw yourself takpepe ma minorities leader play majority speaker. Hello, majority leader play minority leader wa mefewa ofonu de obonovionu eye wo de kuku o apologize na speaker play Ghana to call be enu eke joa menye no onyonya kpo kakea eyo de kuku makajo eyatawa koke eyime speaker himself kuku de plenya wa ebe ame devi megble ego mede atata na dada ye oko klante ko panel nyato menya eyata speaker lift ban eke oko dade speaker ameniaja he has lifted the ban on the 4 MP so eye o namobe wa ano se otakpekpeme alo ava se otakpekpeme novinya salao anyenya jojo gbanto ekejo ncho le se otakpe Ghana to koyame eyata ban eke speaker he ban 4 MPs mawa because of chaos ekejoa ekokeo eye odekuku eye okokeo eyata Fifia or lift the ban of them. Enya jojo gbanto nya jojo vele anyebe abaleke mi nyabe MP so vetting kaleji eyi junchwa nyatepe o vet ameyo katanye minister so regional minister so pleto yo kata he duplola he kodo toma. Vetting committee has approved, vetted them, and the parliament approved all of them. Tafifia, Oha, will take shape. Honorable Okujeto, Honorable Sam George Pletokata has been approved by parliament. There was a minister, so na Ghana to call Eyata Yawenye Enyayo Kajo. Nchoha, leso takpekme. Kebu buenye be, abaleke myenye be esfiao, Western region, John. Nyape Duklola, His Excellency John Dramani Mahama, historian, thank you to all over the regions. Eyi voter, eyi over Western region and Cape Coast uncho, eyi uncho amebo bokrale Western region chief so Queen Mother so play eto kata edu come view kata o wode bagande eyi odo ja na His Excellency John Dramani Mahama. And it was a beautiful ceremony. Thank you to Eletacham all over the regions and giving thanks to every Ghanaian for voting for him. Nya jojo velia. Nya jojo mamlelia eya kwenye indiscipline in the secondary school. Abaleki mienya Kosra evado yovayi, ple evado yovayi. Miese aleke bullying in school, senior do bullina, obo genius o
aleke school viado opuna obonovio unnecessarily alo ako ehego ha ako ato obonovio alo apo plati basabasa alo ana punishment unnecessary ones ado pletowa ekaleji leg miape secondary school so alegbegbe nchomie sebe and Salaga SHS 20 students ado police has arrested 20 students over violent fight in the school. Maso ado kado tada le school de le Salaga school ekenye SHS. Before then, another one de jolegen. Aleke mi po le video pleto me. He de video call, inchuvi call, klante ko call no via fo punishment ko. Klante lo menye be eyi mi be klante obe eyi ko call no via fo basa. Enye no blaninya nene make unchua. Emi kasele Salaga ha be school viado krago ha okpo etu le school viosi oko le wonyo dakleto le no wo basa le school me enye no bla ni nya uncho imemele no po abe school vi bla version a police o le de maso eke jole school ekenye aleke mi pobe those a club ado le school ado menye club gbegblando odona mafia do the school me the kakpe vio school vio interview afumaye osrona nchukple nyonu nchukple dodo ya o nyonu kple nyonu pe dodo ya o kple enuma dinudo we no great no kple courts adome no pete je gomecho secondary school yo and is becoming unbecoming alekes hooliganism heleji le Ghana first school me like indiscipline heva leji le Ghana first school me menya le popomo no vito do lao eyata ekajo nchole Salaga school hame school vibla eve son le povito passe me fifie o le enumekum akpo leke tutu onu kojo hebe school vi ogo ha etuna no si le school vi etuna no school vi si opo pistol le school ammunition la fuma enye no bla ninya adovio de school ko kasa na nya ko owuvio alovio ku unnecessarily do ma hin mele no amego ha ye wenye enu yowe jole Ghana school me nchalo jole Ghana dukoya me mavu mona ado susu glole nu eton aleke speaker helit ban da le minister MP amene maoji aleke mi ape dukpola le chacham le thank you to le amole ho efia ole ho okole akpeda le yiyi paple indiscipline enu manye nu yo le jojole mi ape senior high school yo me SHS school me yonti yawenye nu yo me covename Novi de osusu block pede kona yom le 0303944864 alo 0203769562 0203769562 or 0303944864 na de osusu block pede chonyaun ekemana bia hana meve pede ko ne na bia hana meve amegbanto ways up metal Odo. Efojo free mi letoji. Akpa superior from more makaiba mapeda de siaba ma o pon le na fama kicho le sewon na mi bo the parliament house. Mo me de fima la ya na chi eba do parliament house a ma o go la ta no nye be speaker da fi un banu ba do me o tie yi ga ka de bo ha to na MP smo akake proper hipi mo ajabo hatunu na tomagbari na alabe nyo do parliament hata manye tomaku na bubuna no nchi na bubuna no nyo hanchi na le bi da sukuri no powo na ho osrun anya ba etole oge yola na Ghana to kona yire ngogwe. Okay, tame bibi na obe speaker kokewo mesigba. Oh, that na cheto la ka bo hatunu. Okay, ameve all investigation ka wo edo committee adegome anyi be wa atonu ome akpo make all the fault maybe punishment take ava. Over do that go home ya da go committee anu ga no wan no hatunu ba vie. Okay. Hatunu. To na meve ko. Na NDC manola wakata le parliament house play Maryshi
ima hama kasi o ko mo bo nenu kata o do ni na mi. Okay. Akpe. Hello. 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 Sama pa. Away so phone call plafina yo chwe. Ma ko ko do ja won to ma to se la kala. E fo doji mi ele toji. Yo akpa no ko to ko do ka ta mo bu ko gare ni yo ito to mo ba dia ta o bali. Yo akpa ya ari ne ko la parlamento ya ma to do ni ha. Do como dia alea fica a to no matin jiwa. Apa kan lek kada lu ni tahu itu namanya apa betul cuma apa ya yo ya populasi apa lu bahkan ya cuma angko bodoh ya kai kayaknya mau hendak ya maka joso no cokko no mau yo itu ku udah baba ko ka oga aka ku kura ma ya kala ka da mema Belo, mara ku ya abelia indisciplina we not right apa betul dan apa entah am akio de sesuatu akio de pogona cito da mua le sesuatu ini mata ni dia ala pa wa ga to na ku bi mo ala bo le bobona am ko tio akpe amevele toji amole kajita do kana meve ayo ko ke mata hana wonto ye ma dia ko bi agbeju okay kata we so pa meto Edo leke miewele dodilo. Nko plafina yo che. Ashema downtown. Nyenkwenye Daniel. Efo dan na akpe wele to ajilo. Yeji. Kata wo nami. Amen. Marakude. Anu yake jole vetting committee a menye mimi krao. Ghana fa uku yenye tefa makata. Kami ajua majebe speaker na kuko ke ukurao. Majebe na hetuno. Ani ya ke ugba na wapule. Aka o list bana lo jibe no bai. Ebienya ugbo. Numa mejo dinamo. Evelia. Devi okata ha suku yim. Omo ga fula. Omo ga fula suku. Yemi okata konve. Devi vodi mo. Ugbo na nana wogacho. Mabobogu. Okay. Tawale nkudemo naisiba. Tawale nkudemo nuwa kwa menye tafichao. Okay. Amevele toji. No de vie check eza. Akpe. Amevele toji now. Mabie hana wontontolo to sana FMK. Akpe. Okay. Akpe kaka. Okay. Hello. Hello, good evening. Evening. Phone call. Kwenye Moses kutoka Okay. Bagagere kajika. Anya hali nkoko chingwa ngmaka Mr. Bangwagbe. Da shi nyaba sika da shi nyaba MP mo. Yele kamo chochinamu. Aje bo to because 2016 we won the parliament. Wa moko pinship. De ko to move to no. Ngma won ko to Ghana alagbagba. Ghana to khoshiro dan yan yere kala je bo ka tunu ni fa no ko dan to ko nyu e ko nguto la parliament a yu ko je ko da dan mu won to jongo dollar ma we so mo de tsula di ta won ra fu won trasa a ko nyu e ko to jonga what the former what woman da nya ma jiba no ka tunu pe mi we na ko play me da kuku wa me vele toji mo fun ko ta le na ma shamalo akpe mi we na ko play hello apa meto. Away so lemona ready to go my lemona ready lemon semba nko plafina yo okay for eliminate and you be no matter when you go to now. When you're $100 parliament, you don't know what's sending you a couple to come and go. A 2 of no, new. That can you come from never. But I'm on the book, when you be
ekone ada na tuna ma menye do na tuna o ni ka ta le no guma ana mele wo no le do tuna etu o kana enu akpe amevele ala baji na yina etu la o kata bye bye akpe hello apameto Ole. Nko plafine ya nupo chwe. Nko ni na vi mo poncho la pass. Kumia iji. Mada kuku to ya o na o da shila mo wa. Ya mo kwa na de vi won gbegba to ko ha to ni ada shi enyo. Kaka ameyi won nya ekpora committee of 6 bana wa jo ma ameyi won nya ekpora Davatoya manu holy dekmo manu tomo kwekwe nyonko yi dekmo ateba. Let's break these tables. Let's break this table. No refra, no jababa, no committee na wodo, beja committee na wodo. Okay. Okay. Toma mani moga nabina bakolo onto no kri. Akpe. Ofwe mu ado tepe. Amevele toji biahana o kaba. Na madog bana vinya, biahana vinya alif. Adabona Adebis. Magako Kotiana won't talk any trauma do birthday 28 January down 5 at you. Happy belated birthday. Okay, hello, Apameto. Hello. Hello, I was ya ba amuri da ta kuma mafiya ta yiro ta ma ke da ma ke ba no ko to yaji no ata wi ma na mo ko tele da pa ma amuri jo wi no ta rasta mo kata ata go gire. Okay, mara ku yo akpe. Hello Apameto. Hello. Wodo le for Peter mi le toji. Yo nkomo Peter anya pala stand. So, like a speaker Adam Bagby, and you say, Mala, the German is a bit of a for them, maybe as we never attachment model, which saw his family, a low country family, but I Nana Maku, Lenamaba, Elamana people that are Edgeber, Alan Kurenchino. If you are Hamagana, the view, there was soon natural region. I'm a village. You, I know one play for my camera, later, I know the local Kosaka to the Hello, Apameto. About David got told about it. Oh, only now you tell a parliament that Dato mi apogo agro beta to baba for pete enu kemi de CCTV camera make kemi no plan make piano aye poro na me pote ocha okay ame mo ame that no beto no wa that no wa kaka make me to no exploit bre speaker bi you no make ya double no to wa beto no mara ku yo all investigation wa ame vele to asio. The channel is important. The woman is the amount of the Tana Nila Top family. America, Akpe was say hello, Apameto. Hello, Madakuku, Mia Yichi, Yomle 0303 944 864 0303 944 864 allo 020 3769562. Hello, Apameto. Hello. Hello. Melatoji nkopla fi na le ya sister. My late Pe we so le kenye mi agbo. Ni tamla ni. Mara Yo. Yawe do ma ma na yira mi kata. Akpe yijinam. Aba mada kukuba tayo nyayo kata na director ma school yo tola manya ta kwa de yo no iskwa wo sinyo wo kwata di alo sito wo pe ndudo kata apani shwa no ko nyama bona de bio okay ya da ku jilo mi kuku dam okay abana te modo hana mi kata okay
Modena mama donko. Okay. Anya kom drala tanala babo no adunda hajilu. Akpe. Hello, Apameto. Melancoso. Hello. Melancoso. Hello. Yeah, it's on fire. Where's on call Clafine Yachue? You Muraku Oyo Christopher Walanyu Wallace in Yochu Capital. Akpe Mieletoji. Akpe Maunira Owele Doji. Marakui. Ebanto, my first speaker, the Muko Gise Ata Muko Darefuna. That I have a serious wow, Lord Jesus, and said, I take care. I am any what me. That I level Odasi Parliament MP OG, Tonoka Parliament Bassades me over investigation. It's a you are maybe Ubelanwa or Tunawa. To make the joke at the band Miguel Ojivo Cabova, so a type of premier. Yan Amajo Jonamu. If a young school view, you provide the view doing Jagan Bibu. The Maracuca government away near Wase, that is school. But the Vika care, Aka Jago, Mukuma, talking of young, allow Wamela, what day more for life. I'm a veletoji for. Yeah, Banto in our honorable dressing tete. If a lia in our double bedabu, Umakata, you are perfectly bad, happiness group of it, happy to. Hello, Apameto. Call Clafine. The bet to Mieletoji. Can you very I'm going to hold the prison. The very cab, your talk. And not another one in the we do prison, not Nabuni Yakumako. I'm a veletoji. The Diana, I put your head to call from there and I'm a senator. Bye bye. Okay, Novito the Lama or last caller from here. Hello, Apameto. Mother Kukumi phone you de code. Stammer follow photo. Caso Amele to Jesus sister. Every other more thing, so performing a lot of things. Oh, then the year, the mission of October. Can you let it just show it there? You're a course, you had to hear the suffering. Tawaheto now. I'm a velasio. No, maybe I have now. I got a youth association and I rather to select on a lot of stuff and then I get it. Okay, the national on October Medok Benelo. Okay, you're not being as allowed. Apinya Cocoso, I said, ya imaka hokos adeko opoga and 3 minutes black toma for hygiene. Kakia, Akpenami, Lonolao, a mayo katami, Tangwa you are. Akpenami, Medekukumi coca, and you may hokoso, subo, kakia, Hua, esubo, and maka ho the cake pedon ga and 3 minutes black ton, AI for top radio 103.1 FM, FM Pencosemele, authentic mama, and the fact led to Nenu Bobo show, Pencosemele. Manana, next week, Saturday, my guest will be former PRO of former Public Relations Officer of Ghana Education Service, Reverend Jonathan Bette. Reverend Jonathan Bette. Next week coming Saturday, my guest on the show. Former Public Relations Officer of Ghana Education Service, Reverend Jonathan Bette. He will be coming on the show next week Saturday. Nyegbo a topic how to control indiscipline in our schools. A topic for next week. Next week, Reverend Jonathan Bette, former PRO of Ghana Education Service, Ano Moyaji on Authentic Mama Show. Novi to the loud, don't miss next week. Mia Allen Kude indiscipline. Hey, Kelejole, various schools, so kata, especially SHS here, Nemia Allen Kudanti, Alekemia Preventi, and we Kejilao, Dodasi Kelejilao, Tishao, plus Kuvionto Sia. That will be our next topic and next guest on next week Saturday. Reverend Jonathan Bette, Medofia now don't go, Daddy. Now, we can't wait to have you on the show next week. Thank you so much for your acceptance to come on the show next week for us. Thank you so much, Reverend Medogbe now.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Is right. Mon Papa Yamado, good evening. Tohede now, Peto Daniel Okujeto, Mr. Daniel Okujeto, I'm making a CEO of Ally Oil, CEO, Mr. Daniel Okujeto, and all the workers, especially my friend, the receptionist. Sister, me do fiain Tohede now, Nyawe Bodogbe, Nyawe Bok, Mia sponsorship, Namigbe, Oil Channel, okay. CEO of Oil Channel, Mr. Dan Okujeto, and also to you, Madam Sandra Hammond, Human Resource Manager, Madam Sandra Hammond, Medo Fiaina Mikata, Nyawe Letoji, Kenyawe Bodogbe. Thank you so much. Novinya Salao, ne program ya jenwu, eye ne kwebe is more educative and entertaining, and it's by our advert the program yajia. We have a lot of segment. Newspaper headline segment is there. We have the phone in segment is there. We have text and WhatsApp message segment. We have health segment and newspaper headline segment. Interview segment. Abaleke mikpo apeto Daniel Tosu, a farmer, experienced farmer. Iova fiano mi nueketa onyabe nyapete mi adagbla. Now, if you need to be a sponsor any of the segments, I just call Authentic Mama on 0244 066 752 after the show, not now. 0244 066 752. Then a sponsor program alone, a VA program. Nemia double blow no now. We are live in North America as I speak. Olemia Pom America Tokatan. My producer in America studio, Apeto Steve, the Claire Dion, Okatan la Fuma, Dr. Wonyo, Obetole America, Onye Ameyo le production work Wanami from the studio in America. Thank you so much. And from the studio in Accra here, Nyepe Small Boy, the Small Boy Danger, Francis the Small Boy, and Kilasis, DJ Kilasis, Onye product, Ameyo le Mia produce Egbe, Lafi, Miato, Akpenami Bemi, the Tuajiname. Authentic Mama, the 103.1 Oba negba fellow. I'm a yak blolawe, me Cassijro.
Okay. Novito Dolao. Hey, I beg. Good evening. How are you doing? I beg you play a song to the following people for me. Sefako Kekle and Mrs. Diana Ablode. Ebe mi do the haji and komele ameke drenutio. Okay. Ema common papa maglobe next week ya nanye be mi ape gesa ado you folk be ado be miss vide na me mi ahwe na me next week la be enye topic eke ehia be mi afonchon kake amema enya make dunu eto de edoma unti eyata menye begbe tonye atando begbe nyo mi ahwe na me eyata medota flache dongosia. Next week topic ma how to keep indiscipline in our schools. Common papa amado na peto yimamio amegashi. I'm making a nuka manager na a production work your kata for you ma do fian talk now. Hey, good evening, MFI. I'm watching you live from North Kaneshi. I want to use this opportunity to extend my greetings to Achu Senaya Eche Senaya said Dogbe Senaya and United Voter Youth Organization members Okata Lezongo Junction Apeto Bugo Lebanon. Yonofi Todolao Afima ko Egbeto Asedoya. Akpena mi kaka leke mi do tocho ga atonva se ga enyi ekele popo. Thank you so much for tuning in from 5 to 8 p.m. It has been a wonderful day today. Next week Saturday, another guest will be on the show. The former PRO of Ghana Education Service will be live here. Don't miss the show next week. Kekefi Filaya. I'll be handing over to Osoro Debo. Osoro Darobo. Yes, the heaven announcement. Yes, they are here with their pastors are ready to bring you the word of God once again. Don't worry and don't go anywhere. Just tune in, continue to be here. Classes to take over and they will go ahead. Novi Todola Akbebe Nidoto Afeto classes. Francis the Small Boy, Authentic Mama, DJ Aloma Globe in America studio will be Alfo Steve there and Apeto Gameli. Nyaweko Egbewa na ovenami, Akpenami Kata, Kemino Etwaji, Nemia se Maupenya.